dami papel niyo. Oh, dami papel. Akin to te, akin to te. Akin to, akin to. Akin to te, akin to te. Akin na to. Akin na to te. Akin na to te. Akin na to te. Akin na to te. Boss, yung piso. Boss, yung piso. Yung piso, boss. Piso? Opo. Saan ka, kuya? Sabi mo, kubaw pa po, boss. Kubaw? Opo. Kubaw, taga? Bakit? Uwi ka pa kubaw, kuya? Opo. Piso lang po. Piso lang. Oh. Salamat, kuya. Salamat po. Oh, dagdag mo para makabawi. Ganaan. Salamat po. Opo. Sumakay ka ng 5-star. Wow. Doon ako, kung punta ka doon. Hindi pang ilan Sige po, salamat po. Kaya salamat. Kaya kat. Ay, pengin piso. Uy, basura to. Uy, may basura. Ba? Niya to? Nay, sa inyo to? Nay, pengin piso. Boss. Piso, boss. Sa inyo, basura to, Nay? Uy, may pera na yun. Uy, may pera. Sa akin na to. Sa akin na po ito. Hindi, sa akin na po ito. Sige, salamat. Nay, salamat. May pera na ako. Dami. Ang dami nito. Boss! Pa-prank lang kami. Boss, prank lang. Nandiyo na may video. Ay, nagbablog lang po. Nandito kasamahan ko. Thank you. Prank lang po. Thank you.
Sa penging piso. Penging piso po. Piso? Opo. ₱5 na lang. Salamat po, te, ha. Salamat po. Wala naman mabibilang piso. Kuya, basura nyo. Akin na lang to. Ang dami pong papel. Ang daming papel, oh. na. Papel po. Ano, gusto mong siomay? Hindi na po, te. Okay na po, 5 piso. Salamat Daw, po. palamig daw. Gusto mo? Hindi na po, kuya. Salamat na lang po. Siomay ka gusto mo, kuya? Hindi na po, kuya. Thank you po. Dami papel, oh. Puro papel? Opo. Dami papel, oh. Oh, dami papel. Uy, may papel din, oh. Dami. Oh, may pera. Oh, dami papel. Ang dami. Dapira na. Sa inyo to, kuya? Dami papel, oh. Ang dami. Oh. Akin na lang itong papel. Ay, ayoko. Puro papel, kuya. May pera. Puno may pera. Ayoko, kuya. Papel naman lahat yan. Hindi ko kailangan ng papel. Sa inyo na po yung basuran. Ako ang papel. Kuya, puro naman papel. Boss, bag lang yung boss. Yes, salamat. Nandun po yung video ko. Nag-video lang po kami. Salamat. Thank you, boss. Thank you. Thank you. Salamat po. Nandito ko yung pera. Salamat po. Thank you. Wala na ata ng 100. Hinahanap ko yun.
Tingin piso. Tingin piso. Salamat. Ay, salamat po. Ano to, te? Salamat po. Salamat po. Dami nito. Dami. Opo. Uy. Basura nyo to, te? Sa akin na lang to? Dami. Dami papel. Uy, dami papel niyo. Oh. Dami papel. Oh. Ano ito, te? Akin to, te. Akin to, te. Akin to, akin to, te. Oh. Akin to, te. Akin to, te. Akin na to, eh. Akin na to. Akin na to, te. Akin na to, te. Akin na to, te. Akin na to, te. Akin to, te. Pulot ko to, eh. Papel to, te, papel. Papel lang naman to, te, eh. Papel, ayos. Sa kanin ng daw to, eh. Akin to, te. Papel to, eh. Papel to. Papel lang naman to, te. Design nyo na yan. Ayoko na yan, te. Sa inyo na yan, te. Akin na lang, te. Prank lang yan, te. Nandito nagbibideo, oh. Yung mga kasama ko. Salamat. Thank you, ah. Okay lang po, nandito mga kasama. Ano nga pala? Thank you, te. Thank you. Thank you. Salamat. Natin yung video, oh. Piso kayo.
dami. Akin na to. Bulsa ko na to. Hindi yan. Uy. Uy, may boy. Dami papel. Dami papel. Dami na naman papel. Dami papel. Akin to, te. Punot ko to, eh. Akin. Dami, oh. Ay, papel. Papel to? Ayoko. Ayoko na yan. Prank na kasi. Thank you, te. Salamat. Salamat po. Prank lang.